ninga liphutha umthetho sisi hey mina ngiyazi lento le nomfana omncane kunayo mama ngibizile lo muntu nabangani bami ngibona mina ngiyenze uyayazi kanti manje ufuna empethe mina tshela le nehlisa umoya mama brother King akuxoleni manje sibulisela lapha kunonke emakhaya elami igama nge-LAVAWS Prince Lava sinkumkani abandaziyo bandibiza ngo-Mr Nzokulayita mshana molweni manje sibulisela lapha kunonke emakhaya elami igama ndingu-LAVAWS Prince Lava sinkumkani abandaziyo bandibiza ngo-Mr Nzokulayita mshanami. Well guys, namhlanje sibhalele ngumama lana. Umama uthi unengxako nayo ngumuntu wakhe lona ohlala nayo. Ucela nje ukuthi siye sizoncokola nga something si together ngoba kudala efunana nathi lapha enkundleni zokuxhumana kodwa nje finally silana namhlanje. Bengicela nje bafethu ngoba kudala sincokola nomama kodwa ke ngoba khona nina babukela abantu ababhekelele lana engathanda ukuthi nani nibe part of this conversation nizova ukuthi umama wayesibhalele namhlanje. Umuntu omdala ninjani nibulise futhi kwakhona? Ngiphilile futhi njani nina? Ngiphilile na mama. We mama mandiyena understand ngokusasichazela ngoba besamela ubhuti yabo ukuthi ubrother King eyomlana ngoba uyasho ukuthi bengekho bese sportini yabona apha bekakhona khona. Bhuti omdala ndiyaxolisa manje ukuthi nixolise futhi ngoba benishilo ukuthi ndiyaxolisa kwaseqale. Ngizela ama camera manje. No ndiyaxolisa ngaleyo nto wena bhuti omdala nizama usho yona ukuthi ndiyaxolisa ngokuthi size nama camera kanjena. It's just that sisebenza kanjena yabo. I'm sure brother King beka explainele the time akakufumana esportini ukuthi singabantu abasebenza ngama camera wona bhuti wami yabo ngoba benikuchazela nami ukuthi sihlelo lo CMTV sikhona lapha enkundleni zokuxhumana nawe. I'm sure uzosibona lapho ko TikTok ko Facebook yabo ko YouTube. Yeah, singabantu nje abahamba benceda abantu emphakathini wona bhuti. Ngifuna into leyo yazi. We mama songibizela ama camera manje banginande ejwaleni. Angiyaxola. Ubusejwaleni wena bhuti? Yeah, bengisaphoza vele ngihleli nabangani. Into enyama ngale ulalela endlini kodwa? Ngilalanga endlini. Why ungalalela endlini? Bengisase busy vele ngisanamangani bami. ayikho lonto okwangolesihlanu engekho lo umkengo lesihlanu okwangolesihlanu and last week ulaste ifoni mangibuza ifoni uthi ifoni akayazi kanti ulaste ifoni mangibuza ifoni uthi akayazi okay kodwa ngitshelile ukuthi ifoni yami ngishiye kumngani wami umngani akade ayilande nalo fana uyishiya kumngani ufuna ukuvasela ufuna uyemsebenzini angivasa impahla kodwa imali andiyidli imali yakani imali yakani uyazi ukuthi wait ngizama ukuthi nababukeli bezo understand la muntu omdala mama uyintoni kuwe lo muntu indoda yami indoda yakho so why ngoba wena usibhalele apho uthi nama complaint kunento ongazithandi ngayo zindoni ezo zenzayo ongazithandi akagqoki kahle ugqoka into ezimpushana ezinje akalali ndini hlala phansi uhlale hamba ngoshoto uthi ungqobo ibhlukwa akayifuni ibhlukwe akayifuni ukuveza amathanga kanje uthi abusuku kwasemini ugqoka kanje yonke engayifuniyo ngaye so wena umuntu omdala ngoba ufuna nje ukuthi encibe njengendoda ezokwazi ukuhlonipheka mangisithi masesonto nakafuna uyasonto ndihamba ngiyi1 and uyamthanda wena mntwana ngiyamthanda manje akafuna ukushintsha isimo kodwa wayazi ukuthi ngithole ngisasemncane masene wayazi ukuthi ngicoka kanjani la usangithandi kanti mama ngicoka kanjani ufuna kushintsha isimo ngiyakuthanda shintsha indlela yokwenza ucoka kanjani wabona manje songibizela ama camera manje abantu bangibhekile manje uyabona ibhlukwe njengabanye njengomuntu ongutata ngithi ndimkhulu wena fana nami ngithi uthandana nami jikulingane nami wena suzenza into zobuntwana unqimba into eziveza amadolo angifuni umuntu oveza amadolo tata mos angithi uthi uyangithanda nami kanti yakuthanda yiba ngutata ke nxibe wena ungibizela ama camera veli kahle kahle hlala phansi mashoti hlala phansi ngeshoti bhuti uyamove mama uyacomplain bayamlalela mina ngisasiyentwana ne ndiyakubona umncinci kuye kodwa uyontwana wena uyindoda ka umncinci kuye umama ene ugogo ungithande ngingiso
Obuzincibela kanje wena Ngicela kanje bengithanda vele ekuqaleni ngisaqoka kanje manje ngiyamangala ukuthi why manje mase mina naye sisodwa angafuni ukuthi ngiqoke kanje. Angifuni abantu bayangihleba abantu bayangihleba bathi nguBen 10 umncane. That's why naye buye eziphathiso kwaBen 10. Bangalala endlini ajive nabo ukuthi kusekuseni uhamba nabe egqoke kanje. Uyaphangela okanye uyasebenza kahle futhi. Kahle futhi. Akandinikwa mali angiyazi kwamali yakhe mina. Ngolosihlanu uhlala lapha nawe uhlala kwakho. Uhlala kwami. Hawe mama ungayiqambe mama ngiyelethe imali endlini vele ngikunikeza imali yothenga ukudla. Akayizisi. Umuntu ukunika 100 uthi uzise imali. 100 cha. Inyanga yonke uzodla ntoni? Ungathi uqamba mama. Ngumuntu wakho ngiunderstand kodwa ngumuntu omdala. Ungayiqambe manga ngoba uyintoni kwenza uphakame kanti ufuna umbethe umama mhlawumbe. Manje hlala phansi uthethe kakuhle njengabantu abadala. Ukuthi vele ngakhuluma iqiniso. Utwala imali yakhe. Okay wena uyintoni kwenza ukuthi wena every Friday kumele wena uyosela umama uyamshiya apha endlini amxelela uba uyahamba uyosela wena and kwayeke uya complain umama uthi akudala ekuxelela ngalento uba kha unxibe kakuhle mfethu ube like uzohlonipheka ngicela negqoka amabhlukwe yena uhamba ngamadolo athi umuntu ohluphekileyo uhamba ngamadolo nazi ingane zinxibe ibhlukwe zonke ingane la nxiba amabhlukwe nabo camera guy otsimpi banxiba amabhlukwe angithandi ukuthi mina ndihamba isonto abantu basesontweni mabeze nami bazothi intoni le ungqona megqibe ibhlukwe yabona nxibe njengobhuti ke ngoba bayamazi ukuthi umncane ke vele usangithandi ke ma kuthanda cha inda isimo leso sakho ufuna utshintsha leswayibiza ababantu ndibabize ngalonto masiqala ukuhlangana mina nawe bengixoke yona le show understand wena awashintsha intoni awashintsha intoni ukuthi unomuntu omdala ufuna ukutshintshile uhambe njengami kodwa nawe wayazi mamela ndiyam-understand umama ndiyam-understand umuntu omdala isikhalo sakho wena mfethu mhlawumbe awusiva kakuhle umuntu omdala uthi akanancaki uyakuthanda ngale ndlela oyiyo qha ngoba ngumuntu omdala kwayeke ungena icawe kwayeke khona abantu apha emphakathini abambonayo yabo mihla namalanga and bayayazi lento ubujola nawe imagine mfethu umuntu uqala nombono umama uyazidlulela uyothenga iswekile pha eshop usogqiba wena nawe uyaqhamuka usuke etywaleni apho suka khona unxibe le short yakho uyayibona insini umuntu bathulula insini ke bengibona ngithi kaloku baphe ngithandana nomntana omncane bathi uthandana nomntana uyayibona mina ke ngiyamthanda emncane njalo kodwa ngendlela oziphatha ngayo awuyithanda usiphethe kazi wakasiphethaka kahle lo uba ngazi imali endlini anxibe kahle njengabanye abantu ahamba ubusha imali uyishile hamba osela lo yayiselayo andikhaleli lonto hawe ma kodwa ngo Friday ngikunika 500 iphelele kuphi 500 akho 500 yani kotsela uthema ndiyabe ndobhatala angithi sinamakule sithatha ukudla asilambile lapha enyangeni then wabhatala emanteni wabona manje sesibizela ama camera abantu kumele bayazi indaba zethu uyobhatala 200 ke 200 le uyobhatala phaya hayi so le 300 iyo kumele ini survive iyo le kumele ini survive ke nina for inyanga yonke andiyazi imali yakhe ayipeyayo mina kangibonise uyazi nepay yakhe angiyazi pay yakhe mara futhi wena uya understand ukuthi umuntu omdala ukuthi uyakuthanda wena uyamthanda nawe kanye uyamthanda kakhulu kodwa bona lento leyo ukuthi angibizela uyamthanda kanye uthatha advantage ngaye uyathi uba nguwe omphindayo yohlala and uhlala kwakho ngoku ni happy cha umnikeza i100 wena umnikeza per month nangoku uthi umnikeza i500 and uye wabhatala amakula andithi benike kwalambeka ngokungekaholi and umuntu omdala wa decide ukuthi emakuleni ehambe eyokolotisa ethi hayi nizonibhatala month end and uyatsho ngokuthi okay kule 500 umnikeze yona benikolota benityala ko 200 yabo o 200 so lo 200 uye wayibhatala wona umuntu omdala washiyeka ne 300 and le 300 kwamele ke thenge futhi ukutya kuyo le ukuthi kule 300 ayafuna gqalisa ikhasi and ikhasi igcwala ngamalini xa uthengisa ikhasi 5 kg igcwala nge280 funa gqalisa ikhasi 280 semkile lo 300 yonke akathengwani kwa ukutya bengimtshelile ukuthi kule 300 le yagcwalisa ikhasi mina mangibuye esipanini kusasa ngizozama something ngizobuya ngine something so uzamile na qala uzamile lo something nyana
ngizamile ngithi ngizamile hayi ke kuphi mina ngivele esontweni mina wena makukunika imali iphelela kuphela akafuni nokuya enkonzweni nje akafuni mina ngivele esontweni angimazi ukuthi uphelele phi uvele olanda ukuthi uthuma ngitumele uphu bavele omlada somewhere ngazi kuphina mara hayi wena mfethu mara abuse umama isonto lalela Brian isonto sike sekakhuluma ngalo ukuthi ngamtshela ukuthi lalela ngamtshela ukuthi we mama mina ngiyathandaza mangilala ngiyathandaza mangivuka uzothanda kanjani mawunxelile because usukunxelile esontweni Brian ngoba ama pastor wethu vele mara I understand wena mfethu I understand ukuthi ikhona nasembhalweni wena mfethu ukuthi ngeinsuku zokugcina kuzoba nabo pastor abahlukahlukene kodwa lento iya ngenkolo yakho wena mfethu and hayi mina esontweni no yithi kaloku nisaza nawe lemikhukhu wena my brother ndithi mina andithi wena umama uyakholwa kulonkonzo uthi kudala ehamba kuyo yabo the time is esanibalisela ukuthi mntanami ndilikholwa phakathi kweviki angiyazibuza ukuthi nawe ujola no pastor kanjani unokuya nephakathi yazi umama wayenza kanti wena mfethu yazi ukuthi kukhona lapha eBhayibhelini yazi ithini ithi uThixo yena xa nidibene ningabantu ngegama lami nibaninzi lisuke ndikhona nami ngaphakathi uyayazi lo ndawo yeah so iyasho ukuthi mani dibene nibaninzi endaweni nwani nidibane ngami nizoba khona mina xa ngabe nithetha ngami uyayibona kungoko nicelela umzekelo kungoko wena mfethu ngoba sowulifakile igama likaThixo uyayibona yonke lento eyenzakalayo apha uyasibona uba silapha ngoku kwaye ke sithetha ngalento futhi sizama ulungisa wena mfethu uyayibona andithi uba yenza into ongakholelwa kuyo mhlambe iya ecaweni kamama makaye noba kweyiphi na usola ngecaweni makaye noba kweyiphi megafuni leya makaye noba kweyiphi na ngoba uyazi nawe mfethu ukuthi simdumisa ngazo zonke indlela kwauthi uye enkonzweni nifike nicule nibaninzi is part of umdumisa wena mfethu uyayazi lonto uyayi understand xa ingabe niyacula nje niya praise that's a way of ukuthi siyamdumisa and siyakholela ubukhona kuzo zonke ingxaki esinazo ebomini uyayi understand wena mfethu so leyo nto ndiyacabanga ukuthi nasenkonzweni mfethu mhlambe khona abantu abangakaze bekuxelele ngendlela okhule ngayo mhlambe ngohlobo lwakho endleleni ukuthi indoda indoda ingena kanjani ethaveni ayazi nginokukutshela ukuthi astandazi before silala uthandaza uyathandaza uthandaza kanjani udakiwe uthandaza kanjani edakiwe usuka kwakhe la uzobheka le apha sela khona obuya nini xa sihamba nje uzovela ke mina ngezilantshi namhlanje uzozibona uphatha ntoni na kodwa noma ngingafuna for iskapthini noma ngingaphuza ngimene imali okay uyamtshela kodwa umntwana namhlanje wayazi vele because uthi kwangoku wena okumke Friday ibra uyafika ngoko futhi ubungazufika bra ulandwe ngumfethu if besingakulandanga esportini mfethu umjita ngilande ngoba ethe mangifika endlini umama ubengekho ngawufika mangifika endlini ukuqala bengabuyi enkonzweni muthi ubuyazi ukuthi uzoya enkonzweni namhlanje angidica uyayazi kuphi akithi ifona kanayo uzomfonela komntana wayidayisa ubeka nayo yona ifoni unayo mangimbuza ukuthi ifona ngizomfonela ndithi ukuphi ngihambile mina ndakindlu ndahamba nayisontweni mfethu uhambile umama wakhe indlu yakhe because manje ufuna ukuthi kube safe endlini what if wena bazotshontsha izinto zakhe la endlini so for the sake ukuthi wena ukho kumele linde wena engayi kwasenkonzweni elinde wena nesikhixo ukuthi uzofika wena njengoshado khasi ngithenge entshi khasi sibelwe ikhasi ngithenge entshi khasi endaba yadwanguza kwalo uyadwanguza ehleni uyadwanguza nyani ndiyambona na and bra wena uyindoda mfethu ndixa indoda ndingathanda mina andithandi lento uyakuthanda umama noba ngiyakuthanda qha ulungisa indlela samina ngibizela amakamera bazokulungisa nene mama kudala ethetha nawe nje kudala ethethe nawe nje umama kudala ekuxelela uba akayithandi lento yenzayo and akayithandi indlela osebenza ngayo mfethu wena uyaqhubekeka uyazenza izinto umama okuxelela ngazo uthi kudala wakuxelela ngonxiba kakuhle njengendoda ube representative imagine ungena ngengcondo ezikanje kanti mama mangigcoke kanje ngigcoke hlala phansi ngigcoke kabi no ingcondo wena mfethu yabona umama ingcondo wena mfethu indoda uzoveza bonke kwabantu ngithola ngigcoke kanjani angithiwa khumbula mina mangishela ngigcoke hlala phansi mfethu kaloku nawe mfethu umdala kwamele unxibe like njengendoda andithi uba ndiyakuchuzela indlela yonxiba wena mfethu yabo kodwa awunonxiba ishoti kanjena every day
Uyayibona into engaka ibham shot kakuhle kahle eyona shot leyo. Everyday wayazi naye angixoki shot. Uthi kudalo uthi ngendlela onxiba ngayo nalendlela oziphatha ngayo wena mfethu. Kungoku bethi 3 days yonke awukho kwalapha endlini ubhizi uyasela lapho sela khona. Uyayibona and uzama ukukubonisa ukuthi mfethu masondelelane noThixo wena ufuna usondelelane noThixo cha into oyibona ingcono ukuthi usondelelane nebhiya. Kuzopheka bani manje kuzopheka bani futhi kuzophekwa ntoni? Kuzophekwani manje kuzophekwana ngoba usela imali no ya iphi imali ingekho uyisele wena imali mina ngizothi isinkwa ngizozenzela isinkwa namaqanda wami ndizidengela umama buya kweso amabini ngidle amaqanda esinkwa ngidlale hawe mama ngaqambi maka wabona manje uqamba maka hlala phansi angithi ngikutshelile ukuthi vele mangibuya esipaneni ngoMonday vele ngizobuya nemali kusasa ngemali uMonday manje uzolala udle ntoni namhlanje uzolala udle ntoni kanti le mali leseleyo vele mama ikhasi 28 mfethu kusele 200 rand from le 300 yakho and ngiyukunderstand kwami ikhasi 28 ugcwala kwayo and wena ku 280 minus 300 kushiyeka malini bhuti omdala 20 rand u20 rand uzokwenza noni ngathenga umshebo amalana khona thenga umalana umshebo we20 rand udayiswa apha sasa mangibuya thekela amaqanda nesonke mina ngadla cha uyayibona no mfethu kumele uunderstand umama akasibizanga thina ngoba mhlawumbe uyakulwisa or against wena or akasakuthandi cha ubize thina ukuthi sizothethisana kakuhle njengabantu abadala umdala ndithi wena uyabona ukubize mfethu ukuthi sizo nawe utshintsha ukwenza kodwa ngithole ngiphuza mina wayazi vele kodwa no akathi uba yiyeke usela if umveka kuhle umuntu omdala akathi uba yiyeke usela uthi ungasela kona usela kodwa ziphathe kakuhle mfethu yintoni uba uthenga ibhiya yakho uhlale kwalapha mfethu ubethe ibhiya yakho wena ngihlala naye endlini ngithenga ibhiya ungayenzi ngino iyenze nje every time akafuni utshwala kwakhe unokuyenza mali uyiyekile ngwandazi nobahlobo ezisondela uDecember la ufuna ukuphisa ngebonus angisayazi kahle kahle ufuna ukuphisa ngobonus ufuna ukubona kusondela uDecember sekafuna ukuphisa uthe wena usafuna ukubona amabhodlela lapha kwakho manje ngizoyenza kodwa na kodwa wabeke bheki ngithe wabeke bheki akathonga ukuthi ba akafuni wabona uthe cha akafuni wabona phambi ngomnyaka makabeke ngasemva awubeke ngasemva hayi bhuti omdala lapho sapho ubuphuza khona ke ubamphuzwa nami phindisa lapho uphuza and akana ngqaka uma yazi nginabangani musena abangani bambalengala nami yazi kumele ngibabone abangani bakho bayayazi ubuhlala nomfazi ya bayazi ukuthi and kwabona kumele beunderstand mfethu ukuthi kunexesha labo kunexesha lomfazi wakho uyayibona ungaphi ixesha lonke sewunikeza bona wena umama sesale ya complain apha yabo and akasibizanga thina ngoba ufuna ukuthi ekuhlaze or something manje amakhelwane bazothini anginandaba nabo amakhelwane bathini ke mabe ya manginandaba nabakhelwane amakhelwane anginandaba nabanengxaki zabo nami neya ngilungise imingcaki kumele ngabe uhlala phansi basongizela amacamera kodwa uthi awumameli bakamameli lo so nitho amakhelwane usadakwa kancane akakada mesadakwa kamameli wesi wesi noba bengazusimamela kwathina jonga mfethu wena mfethu umama ukukhathalele yabo and mfethu sometimes siyabathandazela abantu abazosikhathalela ebomini yabona wena mfethu and nalento ukuthi mama uya-understanda and she doesn't mind ukuba uyasela uphila impilo ngendlela yakho qha ufuna ukuthi nawe utshintshe ukwenza wena mfethu yabo uzokwazi ukuthi niphilisane kakuhle you are very lucky wena mfethu ukuthi ufumane as much as mama uthi umdala kuwe kodwa you are very lucky ukuthi ufumane umuntu okukhathalelayo elifini yabo oba nexhala xa ngabe uphumile and awunafoni wesiphathi what if kwenzeka into errong le ngaphandle what if uyahlatywa esportini ifoni yami vele ayikho right vele ngiyisile kumjita omunye olungisayo anginikisele ifoni wayilungisa bebina lento ingasemva iphume lanto ingasemva uhamba oyilungisa wabuya nayo ukuthi inyamalele ebheka ngaphi nami ngisayazi ukuthi inyamalele ebheka ngaphi akayifa futhi akafuna ukuthi ukuthi iphi ngoba akacacisa ukuthi yapi ifoni yimi makancane ngithi ngikutshelile ukuthi mephelile phela uzothi ufuna ukuthenga enye ifoni Mangana ngithi ngikudelile ukuthi mangikhuluma nomuntu angikhona kumuzwa kahle efonini manje kumele ngilungise le speaker lesa so iphi yona ngoba uthi umama ibuyisela ngizoyilungisa mina ngizoyilungisa kodwa maningekho ndisesonto ndikubonela ukuthi yenza ntoni nantoni uyayibona wena mfethu sonto alikho selile edifluti phone nomjita lo uthi ulungise speaker sakho so mfethu yazi into icelayo mama sithi ndithi nje uyisonga le way siye kumane siye lena le into icelwa ngimama mfethu ukuthi wena ube nenyani kuye kwaye ke uziphathise kwendoda wena mfethu yabo yeke ukuziphathisa kwe2000 mara that's wrong wena mfethu yabo
utywala mfethu yazi i-tavern iza nento ezininzi wena mfethu iza nokulimala khona umuntu ozofika enxelile phayana exabane nomunye umuntu ethi uyaphonsa ibhodlela libuye lizobetha apha kuwe nabalingaqondanga kuye yayibona so ndiyacela khawuri ngithi ngiphuzele endlini ngiyathethiswa ngapha ngitshela ukuthi no mama ngithi ngeke ngiyacela mama xa ngabe uzenzile zonke izinto apha endlini ofuna uba ezenze yabo benicela nje umuntu omdala ukuthi umvumele xa ngabe ukuhalela usela as long as ezosele lapha ebaleni akho ncane umuntu omdala hayi angasela but amabhodlela ngiwafuna phambi kwendlu makuqhamuka abantu besonto babona amabhodlela bangathi niyasela hayi angifuni kanjalo angiseli uyayazi ukuthi indoda yakho yapho. Okay, but beside that kaloku nawe cleanliness is next to godliness wena out yami and ngeke uzofaka amabhodlela egcwale yonke le ndawo yayibo andithi ziyagcwala manje mina ngifuna ishomi la andithi obutywala buselwa nguwe abuselwa nini bangaphindi bangivakashele bengangivakashele into nayo kwaloku irasi nelo speaker ndini sirasa sivala amadlebe angisifuni mndetsani ngiyeke uhamba usele etywaleni ngcono usele etywaleni bengakwazi ke sorry bengakwazi ke wona umuntu omdala senzama ukuthi kaloku balance zonke onke amacala engakwazi ke umuntu omdala even if engangxoli ngesipeaker bezivulela umusic apha ngoba inoba lo music balanda wona etavern uyayibona so xa engayivulela nje kancinci ethobe nje ivolume yabo ngicabanga ngahlala uyayibona bangahlala ngixolele futhi nalento ahambe ngolwesihlanu ngimxolele shem andithi sama ukwenza ubulungisa mama Smosh hayi ngimxolele mhlawumbe akazophinda ngoba ngidibizeni mhlawumbe akazophinda yenza no yasithembisa wena ukuthi vele ungivizela ama camera no asesifikile kusalayo wena mfethu ngeke sabuyele umva cha ngoba silapha mfethu ndisesithethe lento esithethile nomama siyacela ukuthi uzomamela nawo mama siyacela ukuthi at least kube notshintsho oluncinci wena mfethu siyacela ya ngizoyilungisa bra ngizoba right vele sure uyasithembisa wena mfethu ya ngisho kodwa wabona leyo ukuthi no mina okay if lokho kuzokusiza wena mfethu mayingabe uyabududula ungasifonela nami no brother King usibuze ukuthi abafethu nikuphi nendawo and mind ukuthi nihlale nathi because you are brother now and I think it's the only way esinganceda ngayo yabo ukuthi nathi sibuye sizokuhlalisa if kumele sikuhlalise uyayibona because we are trying as much as we can ingxaki yami wena mfethu anikwazi ukuthi manincede umuntu nivele ndikulahlela izandla you become part of my life kubo bonke abantu ebasizile wena mfethu ngiye ngithanda ukuthi ube part of my life forever uyayithola so if it means ukuthi if I have a free time ukuthi ngibuye ngizobloma nawe la nawo nomama usele uthini nami ngibamba isikholwane sami ngizoba right kodwa ngicela ukutshela lo mama ukuthi ngibona engathi vele uthanda isonto seyithanda isonto kundlula mina ngoba naphakathi kweviki unokuya esontweni ngizibuza akathanda isonto ukudlula wena uthanda uThixo ukudlula wena and uyayazi uThixo wonke umuntu usithembele icawa losindisa kuyiwa ngecawe kuphela koseziyoni lapha isonto asambile ishesha angisonto eziyoni kunezinto ezenzekayo phakathi kweveki uyayibona kumele uunderstand wena mfethu phakathi evekini khona izinto ezenzakalayo khona ama activities abakhona enkonzweni uyaunderstand wena mfethu ngiyakuzwa bra ngizolungisa kuzoba right ngizoya nami esontweni vele maninesikhathi as time goes on ne sure ngiyacela wena mfethu sizoncokola kodwa man to man ndikubonise ezinye izinto ngoba ngiyacabanga ukuthi andikucindezelo wena bhuti wami yabo cha ngifuna ukukubonisa ezinye izinto yabo uThixo ngoba wenza izinto ngendlela yakhe I'm sure une reason why wena ekudibanise nomama yabo ukuthi uzofana nomama mhlambe khona ezinye izinto ngoba emdala kuwo odalelo ukuthi ezoba khona ebomini bakho ezokubonisa zona ukuthi no you don't do 1 2 3 because it's wrong uyayiqonda ngizozama ukulungisa kodwa okuye kutshwala anyeke ngikhona ukuye kutshwala yeah but don't overdo it yeah ungasela kona usela because ufuna usela kodwa ungaye overdo it ngiyacela wena mfethu ngicela umtshele ukuthi nabangani bami mama vakashini bazongibona angabacoshi vile sihlala endlini isibuze ngoba nami nginokubakashela kwabo as long as I know kuzoba right kodwa uyanithembisa ukuthi kuzoba khona i-different utshintsho lizoba khona ne yeah lizoba khona because mfethu uzozidelelisa ngama 2000 imagine ngawufika etavern unxiba ishoti kanje mhlambe uthi uyancokola nomunye umuntu mfethu ama 2K sekavele mara jonga intshebe mfethu sezingathi ziyavela indawo ezimhlophe uyayibona so that means ukuthi somdala wena mfethu uyintwana wena ngendlela ocinga ngayo kodwa sowumdala ngiyakuzwa understand mama ndiyacela manje ukuthi kube nokuthula la ekhaya sisazoncokola nje khona ezinye izinto ebenisafisa ukuthi ndimchazele zona my brother yabona wena mfethu zikhona ezinye izinto engafisa ukuthi ngiadvise zona man to man off cameras yabo
Yeah, bengisacela nje ukuthi ngivale ishow yami umuntu omdala. Ngithi sithi ukukhulumisana akabanzi ngalokho. Bantu abadala niyabona sifikile lana manje uyasho my brother uthi yena kunezinye izinto ongazenza kodwa without knowing ukuthi you are wrong kodwa wena uzenza ucinga fana right kuyo yonke lento oyenzayo. So ngisezothetha naye my brother nimbonise lapho nalapho ukuthi uyamthanda umama. That's the reason why she wrote to us. Wasisa la ekhaya wathi bafethu nginenkinga kanje and ngiyacabanga ukuthi we'll get to the bottom of this. Uyayithola. So mangabe unenkinga nawe wena mbuke lapha emakhaya ungalibali ukuthi usibhalele lapho on cmtv.co.za. ungalibali nokuthi usifollow inkundleni zethu zokuxhumana ko Facebook ko TikTok sikhona bafethu. ungalibali ke babukeli bami ngibathandayo ukuthi nicofe usubscribe ni-share nama videos wethu ezokwazi ukufinyelela nakwabanye abantu abafuna ukuthi bethole uncedo la ku CMTV. Ngiyanithanda nonke lapha emakhaya and I'll see you guys. Sizolungisa musi my brother angithi ngiyeza sizokhulumisana kahle uyayibona. Angithi asilwi lana phethe besizolungisa. Yeah ngiunderstand ngiyabona ukuthi manje ufuna ukumlwisa umama ukuthi why wrong ukuthi ubize thina uyabo. Yeah ngiyacela nami sharp sizokhuluma kahle. Mangabe unenkinga nami bukela ungalibali ukuthi usibhalele lapho on cmtv.co.za. Ngiyanithanda nonke lapha emakhaya and I'll see you guys on the next episode. Awuthatha. Why ninga luphuthi umntana sisi mina ngiyazi lento le nomfana omncane kunayo mama. Ngimbizile lo muntu. Nabangani bami bambona mina ngiyenze. Uyayazi kanti manje ufuna empethe. Mina tshela le. Nehlisa umoya. Guys. Mama. Brother King. Molweni manje sibulisela lapho kunonke emakhaya. Elami igama ningu LAVAWS Prince Lava sinkumkani abanaziyo bandibiza ngoMr Nzokulayita mshanami.